Diuen que el planeta no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec que ens han fet els nostres fills y per tant l'hem de tornar en condicions. Ser muy cuidadosos a la hora del gasto, del consumo de agua, tanto a la hora de bañarnos, de ducharnos o lavarnos los dientes. Todas las cosas tienen un segundo uso, llámese ropas, objetos, muebles, i intento aprovechar absolutamente todo. Consumir productes de proximitat, això en tot, és a dir, comprar a botigues del barri tot allò que podem. Reciclo todo como se tiene que hacer. Luego el coche lo cojo poco, lo menos posible porque no me urge. Es que aunque tú recicles plástico es que es muy poco, porque lo que da mucha rabia es ir al súper y encontrarte montañas de productos que están envasados individualmente en plástico. Aparte de reciclar los plásticos en el amarillo, el cartón en el azul y el vidrio en el verde, tengo cuidado de la lavadora, nunca engegarla si no está llena. Reduir despeses energètiques, reduir també consums absurds de materials. Yo quiero que los que vienen detrás y todo el mundo disfrute de lo mismo que estamos disfrutando nosotros, de un medio ambiente favorable. A la nostra empresa hem posat plaques solars en el sostre, això ho vam fer aquest estiu passat, i això ens dona, durant el dia, els dies que fa sol, el 100% de consum prové de les plaques solars. Utilitzar el transport públic, jo no tinc cotxe, per tant això ho tinc fàcil, i desplaçar-me molt a peu. Això no és tant potser una contribució al medi ambient, sinó també un estil de vida més sa. Apagar las luces cuando no las necesito. Estalviar al mínim que puguem les bosses de plàstic, vull dir, tenim una bossa d'aquestes que són reutilitzables amb la que podem anar a comprar. Vas haciendo cosas, pero soy consciente de que no tiene mucha repercusión en el resultado final si no se toman medidas más drásticas que tendrán que venir dirigidas o organizadas para toda la sociedad. Convidaria a tothom que fes un càlcul aproximat del que s'estalvia cada mes simplement tenint uns certs hàbits de consum que ens estalviïn energia. El que veig és que els nostres fills tindran moltes més eines que nosaltres per resoldre-ho.